Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. He amal kura mihunnan Allah subhanahu wa ta'ala wani waudu wedugen fa eba mihunnan eya effada heyokam libigen danakama adi ege iturovs Allah subhanahu wa ta'ala devwanakama sawbaki Allah subhanahu wa ta'ala ki emme dilati wanta ilah alugonmen ekalange attaka kura komme kamakan ege badal ege emme furihama gotuga ekalange devwa mikan yagin kurawwa kirit guruanuge wara baawaru ayattawga wara gina ayattawga Allah subhanahu wa ta'ala wani efada mihunna ege sawabu libigen danakan ege sawabuge darumai mativerikamuge wahaka Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawwa egotun en ayategga Allah subhanahu wa ta'ala miwani wahi kurawwa lilladhina ahsanul husna wa ziyada he amal kura mihunna libigen dane efada heyokame adi wa ziyada adi ege iturabbes tafsir ilmurin vidaluwani lilladhina ahsanul husna al husna mitaga e maane ki ei emihunna libigen dane suwaruge wa ziyada ege maane ki emihunna libigen dane Allah subhanahu wa ta'ala ge wajuhu fulu fenumuge mativeri niyumai alugonmen visnalam vi alugonmen mi duniye matiga alugonmen lobiwa mihe nufennata warak gina duwas koffa fenijje kama waninama alugonmenna kurave ihsas alugonmenna kurave ufaveri kamuge fonika ei alugonmenge bappa kama wanamawes nuwata mammayavvies nuwata anghenun kamugavies nuwata darin kamugavies alugonmenna nufennata gina duwas koffa fenijje kama waninama nuwata gina wagutage koffa fenumun hingama jehon libigende den alugonmen visnalam vi alugonmenge veri rabb alugonmen netumuge teren wujuda gennevi ilah Allah subhanahu wa ta'ala giyame duwahun ekalange suwarugege ahuluverinna ekalange wajuhufulu fenigen diyumun libigen dane ufaverika ei emme bodu niyumekkamuga riwawegen asfawani adi e niyume libumun duniye matiga libun huriha musiba ettake ekkon hadanetigen danekama alugonmen kaakuto nedeni alugonmenge tereng mifada mativeri niyumaten hasil kuruma alugonmen giyame duwahun suwarugege daimi niyumen hasil kuruma kaakuto nedeni ehembima mi mativeri ajura sawabu hasil kurumattaga alugonmen mi ayatuga bayan korawwa fadein alugonmen he amal gina kuran jeheba alugonmen mi kantattakan edigen alugonmen masekke kuran jehe Nabiya sallallahu alayhi wa sallam mi bayan ko devwani tiyaba mihun Allah subhanahu wa ta'ala dannawashe firdausa suwarugege emme mati daraja suwarugegen emme mati daraja hasil kurman abades edeshe egen tankolennu nuwata kiriya suwaruge hodalu mashrennu Nabiya sallallahu alayhi wa sallam irshad devwani emme mati daraje komme mihakos edenvi edigen ekan hituga bahattagen e niyatuga gadala masekke kuramvi erun inshallah Allah subhanahu wa ta'ala emihakan ege tawfiq devwa ekamuge mativeri sawabu devwane subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik